That's semi more quabene, Badwam TV, Badwam Health Tips, so midi dear fear amankwa tamaklo. Now, what you more, many doctor do what in arts nasi, aye casafa hepatitis, Mr. Watcher, near my baby, yentio. Now, one check here, Mr. Adom Afisem was screen as safe is a endpoint, Homeopathic clinic, one Madama, a boy chidoma, it's made you made ye kama a bro. Say health and a 5 minutes away and chakra, once I will see you who quite manouti, a boy in a dog yanasi, a more quaba. Never complications and war hepatitis. You now training I didn't come out for hepatitis. Yes, it's simply inflammation of the liver. And I say, Brebuono, a guru. Now, actually, we say hepatitis. You might be your hepatitis A, you will B, you will C, you will D. Any one non-viral hepatitis. Non-viral hepatitis, naturally say, I don't know what and at the buy. We will na painkillers be a no paracetamol be a abusing or poison be a obedima war. And I say, some be a okonoman a brosono, a honsun sounds or not going to be a fence hepatitis. Hepatitis, and they say, and pemibri no and 10 in wedi. A bain wedi no, not liver no, as I say, a senocra. Na sase say yi ne ho adi a etima abofono wo tetente suo wanum ye wonyo no wo fele feverish obu abo so ho ayehye na wodew wo ho woso wo mfe na wo mfe timi ye wo ya na ho kekawo na bo hu se wafu asase se edoa wafu asase se yekese na wona se epija wo ba hu na wanya yellowish pigmentation wo nam dua ni mu no colors bia beba ho nam dua ni wani color nyina asase se eye yellowish ene ye beka ne se jaundice no na wo hu an se ekodu that stage no a wo se ni pada seni no na dwonso kora so asase se eye yellowish na se eye brown na se eye coke like color ene na ye beka se bia na hepatitis asase se eyi ne ho adi na hepatitis no so ye kire mu se no ma de ba no enamu se oba ne bema enkuta hudie etimi de viral hepatitis ba ana se obi wo wa na se dem sika ye nsa ana se mother child transmission wa wo ba wo ko wo no wan kwankwa ye test enu no kwa so timi ye dey etimi obetimi transmit edi ama oba na hepatitis no wo bi na wan hwe entu ase a etimi ma wo liver no ye fe be scarring of the liver do hono kutwa etimi ba ho ene ye beka ne se cirrhosis that is say wo liver no asa say scar ekuro I say kura tu no kutwa etimba na eye kutwa sa no what is going to happen is that liver no is not able to accept nutrient liver no is not able to accept moja no a o say eba no a ko say ketimi sone no intimi accept enti da ama efia o say ka liver na twifiri wonam dua ni mo no na afa moja ni mu nyina na afa wonam dua ni mu nyina sa liver no say say the SS ni say etimi unya hepatitis ya ade research bibiri kire say wo hepatitis ya the chances of you getting liver cancer no higher than obi a woni hepatitis and into the virtues obi wa hepatitis no yes one here cancer you cause cancer no cancer of the liver no that just the cells making up the liver no and multiply at uncontrollable rate ya cells surrounding organs eno no ade ba ko ho liver no esas yes ekoyes anu a etimi kofa bi efen say liver failure liver no timi fail the function of the liver no intimi performing the basic function of detoxification the basic function of storing food nutrient the basic function of storing minerals and vitamins the basic function of making sure say ebetima boawo amawo sa natural say bia se kan twa wo na ebetima ni nyina no intimi nya adwuma na de betimi di aba no kra no say liver no esey kura wi a na je say ewo de eno na ya na ya kese ne say emba mebere no ano menye nyame doctor bi anyi nyame na yade ba ko a etimi ma obi ba hospital utimi say wei sa yade we say de nipa wei obetimi awu within by 3 weeks and 2 weeks na hepatitis say liver no say wi ne na firi kutu ne na setata ya nipa ne ba de obetimi ya ne say o ma ni painkiller ama pain no akofom na kwan bia so no obeko o me number no enti mesrew hepatitis deadly and dangerous endpoint free na yen check hepatitis ni bi en check screening ni ma na why e bi so dada so a na woni bia ye mo ho ban against it free number no so 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Yada Dr. Duwatia Sepa Mreni Adajia or the Amayochna Sabri Wadaro Makayo and Twaso. Yada say.